Hakan hun kinong kle bat ai dawai ne pharmacist kila ujor syaka menteri gatanat pakot kakya kakong amperin lingdo halor ka jingbom don ka jingkhot jingpen bena banyale examine kam ya ki pharmacist hagador khas menta ka singi ka arpusau tarik nai lur ajar pusau kini ki pharmacist kila kentu ya ka menteri bakan khot ka examine kam ban ailat ya ki ban yakhun kila ongru ban thung ya ka karkhana shna dawai ban plilat ya ki samla haka yo kam yo jam kila pasyat jingmut ru baka sorkar kadai ban penbun ya ki pharmacist haborok ki district hospital kumju ki CHC PHC bar sub center lengba kejing kerlu kam kerlu jam hak kabede bat ki pharmacist dan kene kejing ye kerlu kam kerlu jam kapen long ini bangin nam syong keliti dengan mi syakmat dengan mi syakmat pada ilap ba kibun ikam dari kam function ha lab nong directly ke komsel jomka pharmacy komsel hangnya po kerja hab ka jalan kerja dan nadu kat kendai spak kendai ar hadu mentam pada new ati nongkin kamru te nilai keren mentam ba insa ya keren company alon ta benta kim dayo ka clear information apa bahan kita artunda yang kai ka komsel pedi ko belut ya ki ka background jong pharmacist baru khai nadu ka jingshna hadu nong sim yung gawai ban undi ban nadu usna undi tadi ya ban pit yang tanda kajing long jingman yang udah wai baru nadu tin pha kadi kan ka association niwan kum ki student ki bala ki pharmacist ki bala register de kadang-kadang ka proses menta bangin sa form na ka sa association ba kani kam impact yo ka final solution ka hadu menta ki jing doa ka jumi ibu syakmat ba tung lo ibus kita kadu menta jing kran syong lang DI bagi napo health department kajing kran bagi kan kibun ba wat makiru kim tip ha kim da wat kim da ai banyak pa sangi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility limba kajing syong committee kajungi ila dawaru banbu no ka famous industry nang dapat enkru pan thung ni pus haki sub center PNC CHC te kuma kita menta kin no iwe numbers te bat thung no shibun ki shushu ke drug inspector malaki district bat kat hudu menta tentang daingut ki drug inspector ko ka jela kajungi ki kata di district pada yang ada di Artili district te kalong ka bae iki bakin tray te nagling juni niyo ka clear assurance bangin sa khat yang sebelum meeting yang prioritas ini da ai pun kan ke brief function sama ba so khat yang ini sa meeting bangin skam makatang meeting mendang ilai songlang nadu ki kli juga council bat hadu ki inspector juga hadu ki drug inspector bat ki perlu proses ba insa kami meeting sian